Andrija Marković je mene posetio u Beogradu svoje vremena. Ja sam odlučio da povedem Skadarliju. Mnogi od vas znaju šta je Skadarlija. To je vojenska četvrt gradska. I tamo nama uvek na ovo sviraju. Ajte da ih ne uredi bromi. Ali Andrija nije bio čovjek od kafana. Ajdemo kući. Dosta je bilo ovo. A Boga mi, njegov kum nije hteo da ide brzo. I onda sam ja mislio, nećemo ići kući dok ne smisliš jednu pesmu da zadovoljimo ove naše Rome. Mislio sam odmah, pa kaže, pa ajde neka bude ona Zmajeva, tiho noći. Evo sada, Andrija Markuš sa neba nama poručuje da nas pozdravljaju sićeni Solunji. Ajde, draga moja Isidora, otpevajmo tu tiho noć. Svirajte.
Uvaženi članovi porodice Markuš, drage kolege, dragi prijatelji. Zadovoljstvo mi je što sam u prilici da otvorim izložbu u čast našeg arhitekte Andrije Markuša u novoj galeriji Arhitektonskog fakulteta sa kojom otvaramo i seriju izložbi Inog Simeon posvećenim renomiranim crnogorskim arhitektama. Najavili smo da će ove galerije postati otvorene za javnost, za javne događaje, dostupne za raznolike teme i činioce kulturnog života, a prije svega za aktivnosti u čijem su središtu prostor i arhitektura. U zahvalnost ocu Simeonu i saradnicima, zadovoljstvo je što ova galerija večeras odiše otiscima i duhom arhitekte koji je našu profesiju shvatio ozbiljno, odgovorno i do kraja. I ne samo kroz arhitektonske realizacije, već boreći se za očuvanje graditeljskih vrijednosti kroz stav, glas, apel. Njegovi zapisi, eseji i knjige ostaju kao trajne lekcije generacijama koje dolaze. Kako misliti prostor, kako čuvati nasljeđe i kako ostati uspravan u struci. Njegove kritike nisu bile protiv ljudi, već protiv neuspjelih rješenja, površnosti i odsustva kulture. Branio je arhitekturu i onda kada to nije bilo popularno ni lako. Neka ova izložba bude podsjetnik da arhitektura nije samo djelatnost, već moralna i kulturna obaveza. U tom duhu proglašavam izložbu otvorenom. Hvala.